Good morning, Jazers. Hela hi kan hostel ania mo. Suan sa tilai topa building lo lang thei sa gym ania. To he gym akal do me kan ni. Voina chuan in shoulder, triceps le abs ka khoi dona. Nimina hanin triceps ka khoya ma se ka duai na sil lawa. Ka chest tu sila ma se triceps ka duai na sil lawa. Chu van chuan in voina triceps ka khoi thale dona ni. Dada. Morning. Morning. Srisel na hingai poi mo lo ngai khop maya. Ka style ka so ya ngai du chon ti veula. Thlatin hianin multivitamin zinc covid kan ting chi mo le vitamin B complex le calcium le vitamin C hi a strip khatang hi chu ka ei zong nge ni a chan chu heng ang supplement so hi cho pa ngai kan e tang hianin kan la lu theilawa chu ban chonin te ang vitamin hi chu e ya tha taksata na tha tin mizo tam tak hi chu hetiang anga hianin poisa hi kan in seng ui thina ma se vitamin te te ang chi minerals te kan tlak chama wang hianin kan taksa hianin nanna engmoni hi om vedu thina tiranin disease that can occur due to deficiency of vitamins and minerals ang chi khamo khatiang chi haron om vedu thina chuwang chuan hrisel na kan ngai poimo tak tak ani chonin hetinga exer te kan lak ba ka hianin hetia ang food supplements to silo mo to silo ang hianin sum hi invesila atha omange o ti kha karon suggest vedu che wan ti du chon ti veula ke pang khati meka ni tin ke trina tuna posing covid vitamin C e meka B complex tak hi chu tunai r2 ke in hema wang henin ke i du lo vitamin B complex chu a chan chu r2 lai mu atang henin vitamin B hi kan la lut kal lut char chara tin tuna henin gym ka la wang henin r2 hi ni khata pum som vel ke yamo chu wang chuan B complex tak hi chu ka i du lo wa ole he gym ka thleng to a mase ka workout tan mai in ka warm up phot don a chan chu ke chon in warm up hi ka ngai poi mo ema entiranin zin ko voto kai thawa chan gym value tai wa ritiva choi hal pop pop khati ha chu thalo a chan chu in liam te hlo ma mo chu wan chon in taksa hi warm up thata ru inkara synovial fluid hi a cho thainan khati ang joint rotation tuna in mu zo ang chi te khamo khati ha ti nge ya thani ole tuna exercise in mu hi shoulder press ani a eng exercise po hi ti don nila ama sabera hianin a weight zang ber hianin movement hi ka ti wak zela e a chan chu khabi khanin minti lumle zual katemo entiranin barbell lampanga khoidon chonin a barbell atop engma weight te lo khanin bench press ani chon kati mea deadlift ani chon barbell row ni chon kati khamo kati ve mai zel ani chu a chan chu enge thok le khata taksa omle le lai thok le khata khatia avati pop kha ke chonin enge inlia ma ol katia kalo enge ka experience atagin chu wang chuanin thok le khata ritok wa chon hal pop pop ang ha ka dulawa ti khanin zoi na ta tolin ka in warm up chho ve zela he ka melin huang hian a burn na sa ni a toblam pa phe chuanin a rit ve thei to lu to ka ni hi an gym din hunan he to na chuan student hin tam le vak to lo chan chu exam an hai til tel mo tian a re a machine equipment hang an tema an nu mo to ni ole exercise do letan chuan lateral dumbbell raise katia hemi hi shoulder exercise a chuan in kangai nat pol ni si mase shom boxi choiri thei boxi lo hei form dik takati don phejon in choiri harani chu hei in hmong hianin ka kong te khi chelawa ka ke te khi chewak wak lowa I weight ki 10 kg le kan ya dumbbell ki mo form dik de wa ki tenga han ti hi har lo to kan chu chuwan chonin choiri hara ma amaro chu effective boxia e kan dar te hi atilang pharbi kan chu mo hemi lateral dumbbell raise thai kai mel chu pechet to arritani zeblo chon voi khat voi ni voi thum voi li voi nga na ve chon enge ala jang ma se voi som hi na ve la chon rit takani ni hi jazer t-shirt kan shal chole tak si lo pakhat chi oma chu ge mang kan ya hete kala hare ni kum sang ni som pare da mi dei to ha ne ne kala ha ve ni quality chu thakop mai ale set thum na come on let's go man motivation hi chu poimo to mo phur hloya tivaka ma se motivation aya poimo chu discipline ania discipline hi poima khap mai kan pelo chung po kan vati ve sham na kan workout pelo chung po kan workout sham na ang chi khamo khami sham nun kha a poimo lu tu gani workout ta chau ni lo bodybuilding a chau ni lo a kan ha tho na te kan zir na ate kan sum do na ate tenga po hian hei sham nun hi poimo ni chumo to na kain ti sek lo kang apam thania boss zoi tataka a ha thang vel to ka
hemi set le setting kara he chonin ha chol ve te ngai amo ole tuna exercise dang antilia exercise enge ming niang o bend over rear delt raise ti velamani hemi hey e ka dar ka shoulder nung lampang mo ka soi thiam lo mi zo tong chuan kami khatuna henin exercise ka be meka hemi hi weight ti ri harle zual ko me tuna pokhen 7.5 kg ka ti mai maya hite ti pokhen apam tha em mai ni 10 kg ka la ti du chia lo wa chan chu e form dik tak kala maintain thei dong lo wang han mo chu wa chuanin kar ma sa 5 ka tia tu kara 7.5 ka tia yang ka be ve tlo to mai ni ole discipline chung chang han soi le lo lokila abikin zirlai tan phei chuanin discipline nei tha thei poi mo em ma atiranin zan khat kan phur lo ya kan zir waka chuanin monday zan kan phur lo ya le ha kan zir waka tuesday wednesday thursday friday engma kan zir lo le saturday ya kan phur lo kan zir le waka khatinga he motivation ron om changa engmani kan feel like le kan phur changa ti wak ai chuan monday tuesday wednesday thursday han hei ni tin darkar chan ve tanga darkar khat consistent dewin te khanin ti charila kami discipline ha kan in maintain thei chuanin khware ya ke mani tan pon a thae me mani e kami zirna a kan in maintain thei phe chon na bodybuilding ate kan na ate khate khanin e thil ri sang hana apply kol vek thei kan discipline nei khamo ole tuna exercise ka ti hi engi kha ka thei hil le mai a chan chu ko workout kha tol to ko an ming de hi ka thei hil to ni mo exercise ming de hi ati dan chu ko la ria ka sheto mi lo comment section a ha mi ron shile mai teu ka thei hil zera mak lo to i mania cable fly ti te me po kha he a ho da mani cable fly ma se ka thei hil de a chan chu ko workout kha to mo ma se he in muang hianin ni som pathum na regular le ka workout le ni ta ti han ei ama ka lo workout thin to wa hanin aron lang ve le mai dai te uluk phei chuan ti khanin shoulder ka workout zawa tu na henin tricep ka khoile do na hi push down ti vera mane va boy thak ma te ka thei hil zel apelo comment section a han mi ron shile mero achan chu shrein tam don ti ka she ke workout na sa point tam don ti ka she apps ka khoite lang ka te hemi zo hen amaro to dar le chan ve lo pel to tlai tol to ka ke ni gym timing hi dar jing dar sri le chan ve tawa jing dar le chan ve thleng kan khoi ve theya ami chung hang kan vati ve vat thina jing dar le chan ve pel ta hi chan vai hawin man mo thei lo to ka mo ka hanin apps ka khoi man talawa ni dang khoi to ra tan ka khek to mai ani apps tu mo khat thato khop mai lai tricep vel chumo ma se ka duain body fat ala tama sang hi som pariat kum sang hi som pariat ang vela kg som riat pani ret thum vel ya body fat claim te ne ya masal hang vek ero sek ve so masal hang vek omang ta kom la to hun ala du do na se nanti ka changa ei vel me ole tikhanin workout chu kan zowa tu da henin winter fitness challenge ke ma tan ka insi mamo voini ani som pathum na ania christmas ma in kg nga tal los ka duwa ka ti tran khanin kg som ko pakhat 0.3 vel no 91.3 kg vel kania chuan mani ha ka in book 89 point something kania nimina ka in book le 91 nge 92 ni le de ange am je po shabik lo ne ka thenu chanin masala niang ate chan gym ka kal vesia body fat in kat rol khanin masal kha lawin build ve ni mai the ani ka ring chu mo chan chu masal memory kha ki chang ka nei to ta kha wa hanin ama ka lo sek ve zoi to wa han masalin recover chaga poni se wani ni som pathum na nia ni som thum theng ka tianga day 30 ka zo huna po fitness ka tisun som char to don amai ka lo khada thel do ka zirna ka in concentrate le to ko wa hanin ka lo thla tham to pa ma se kha lo dik mi lawa tian jingkara vati zoi thina thlasik lai phei chonin jing tho hi ape om lo traina mo khuma lum nuam takin kan muwa jing classic jing khowot hiklu tuk maya phur taka gym kal hi chu har ve thin khop maya ma se hei nen kan workout zawa tu na po hen jacket ka ho pe to lo chan zu lum ga tia ken fresh de win de kan hole ta mo kha no vele na pakha chu nia baka student ho in exam do na mo student ho in exam lai phei chuan gym hi free thei lu tu kani chu ma chonin tu ma ange hei ka mang ve thei ngem hei ka man lai ania kha te vel ti eng ma bui na am lawa
mani gym equipment du huna du da na man the kha hu me ma morning to janin ta ka university hen le mi ga lo senior ve de hak ta khoi khoi ma pa ka le la le ma junior de hak ten mi lo mu chang morning dada hello de morning ha ti ve kai tan mo